Maya payabak po kay kayungan. Kingal do iti ipagmasusyan tayo ing solemnidad dari San Pedro at San Pablo. Kambeda po din kikatampan sariling kapagdasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Kapasalamatan na naman king anibersaryo ng kayang pang-ordain ni Reverend Monsignor Antonio M. Bustos. Special intention, Engineer Ding and Mrs. Madel Pilaw, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, former Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Emerito Barrera. Para king malalagwang kapaldanan dari Josephine Duldulao, Oliver Pabustan, Danilo Deirit, Espiridion Kayanan, Michael Alfaro, Belia Trinidad, Celia Lagason, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Monica De Leon, Leonor Salazar, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Charito Obsequio, at Eliza Rain Tulio, Bea Isabel Malyari. Special intention, Albert Ian Trinidad. Good health, Andres Navarro. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Jenaline Preyal, Enero, Brehida, Monsignor Constancio, Luisa, Federico, Lorna, Edwin, Christian Jan, Gloria, Francis, Abel, Karen, at dingmaldang kaladwa king purgatorio.
pakatipon tapo, king lagyuning igpampo ning anak, po ning Espiritu Santo, ing kapayapan, grasya, at ing lugod na ning Gino, yang mantabe kay kayungan. Good morning po kay kayo. Kalugurang kapatid, ngayon pong aldong iti, June 29, ing mabilog a Santa Iglesia, pagmasusyane po, ing adwang asyas, ning kikatang kasalpantayanan Kristiyana, dining adwang banal, alangaliwa nun i San Pedro, ang popa i San Pablo. At bata mo ngayon maging marapat isundukan niting solemnidad, king mipnong kapakumbaban, at katahimikan da rin kikatamong puso, panyawata pang kapatawaran din kikatamang meging pamagkulang at kasalanan. Itamungan po, aminan ko. Ing Diyos sa mayupayan tutupa kalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idalara katasan ang kaking biye alan angga. Cristo pakalulu.
manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kakatman meng kagalangan at banalatulay ngal doiti, king kapag masusyan king solemnidad daring Apostol San Pedro at San Pablo. Ing banal na kapulungan mo, atun tunana sana king sablang bagay ing tirura, reting pigmulanan ning ke kaming kasalpantayanan. Iti nga naduan mi king kapamilatan na pong Kristong ginumi. Pamabasang gibad, king libruning dapat daring apostol.